Comunidade afetado ba alargamento estrada di ração terminal Becora to fatu ahi to in lorong sidau ketang indenização husi governo. Preocupação ne hato husi comunidade afetado ba alargamento estrada di ração terminal Becora bato ia fatu ahi Francisco Suarez ia ni helafating alia terminal suku kamia tersane. Tuirnia dokumentus hot-hotu hatama ona ba iha institusaun relevante, mai beto in loron governo sidau kalo indenização basira. Bene ami udah juga governo tambah ya mentu ama loi dari ba ya banko betul juga kiri kontribui ba divisimen mereka pertama ami netral atau sudah juga dimana never time orang sedang ini berkorban kalau menjadi lagi mereka tambah waktu bukan tambah sekolah resisnya ami sekitar agora umanis coba pulang tol di sini ami juga orang hasil dari sini kalau orang dah ami pasal sego ada data tu ini belum ami kedua macam macam yang paling apa? Anak tu dan depan duit anak apa? Lagi diuji orang. Kami cari duit lagi cari harga. Kita berada orang ada yang paling kami perlu. Nia hatu tantan, to agora siramo sidau katenelos montante osang hira, maka governo atau halo indi minjasaum basira nia uma rai no hai horis. Justru ia hela masih sidau katenan jatuh. Osane begian umur dan seneka rusak, atau umur 3 bota ang silaw ketanikan. Nunemo sefi suku interino suku kamia Cansio da Silva Pereira hateten liderança comunitário hanafating ajuda comunidade sira hodi hato preocupação sirne ba ia instituição relevante sira nonia husuba comunidade sira atau paciência hodi hen tamba instituição sirane se elabora data sirane no depois de elabora data sirane remata maka instituição sirane se foatene direita ba comunidade afetado sira no lali husi autoridade local. Dia que conaba alargamento penedau que acontece ia pulang mai nelaran to agora processo ne ami autoridade sira bacek doni masih dia depois de processo ne acumula outro usi ini semua ini kan tutur mar sampai to mai ulu ke batu ke iklan sampai ulu tuan bane be kami masih komunikasi comunidade sira para paciência ini tambah kita harus kontribui kita amsa para kita beli proses yang apa beli mai kembali tu asa sila mas osam sila usai tu nebe kami atau napatin ba amnia superior sira masih kami tu order ni abe direktur seto sira ambasur sira ba debik saun ini yang mandari am tu order ni orang sira si elaboran ada sira sida kia data fix sida atau ba ada elemento ni anta sida data ini durante proses sida tahu sira elabora dados usi besir ni pa família ni ne afetado ni ne sira elabora kira somo la Luis suku tama questão ida ne maka ami babuka tu informasi sira agora mas ami husu basira dia buat elabora dados sira usi comunidade nasi tu ona yene ami se elabora her baik ina maksa kono elabora de mata então ami se comunica direita que era afetado lá de Luis para autoridade sira. Leo Gonçalves, STL News.